sini je Central Executive Committee ni joto adong rokbai ini sing tharatit bani sini YTF Youth People Federation ni joto adong rok phaiman jak phekya sing uilano sini smai thanglene ni butangno o pandano organize khaine bagai phainai 26 tarikh 26 June o khumulungo sing program organize khaine o smai thanglene bagai tai amoni logi singa dino sini district committee te block committee ni observer bo saklai nai kenapa sih sobon di sini saja amon bagi sini sing discussion pheleyo te logi sini greater Roland movement na tibo sing kok salai kini tai kaisa je sung ga kami abon sini tibra sar balance sidra ka drugs ni bai kobal jagung tung abon te nong youth ke drugs te sini je government sing kaisa rehabilitation center khungan bagi chaite glai tongo o ek mas 2 mas 3 singano sini rehabilitation center motamuti building kesamo kaisa cengjangnai te amuni logi o ekta NGO kami ba para ba bazar wise kai borok campaign khai tongo drugs abuse nati bagi sing komuri man sinti basa area rogo amuni tis dot no site wen tongo chesta kai